tujakozesa ekiseera kitono ino biidhinillah tube nga tweyegeresaayo, tina kweyegeresaawo wabula tube nga tweyiddukanya ku kiriwo essaawa eno. Essaawa eno buli muntu akiigi nti tuli mu mwezi omutukuvu oba ogw'emizizo ogwetebwa shaharu muharram. Ate guno Allah subhanahu wa ta'ala yaguwa enkizo gwabanga nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagweta shaharullahi almuharram, ekitegeeza nti omwezi gwani gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogw'emizizo. Aye ate eriyo n'egindi emyezi egy'emizizo, ate yabaayo n'emyezi egitali gya mizizo nga gyona gyona Allah subhanahu wa ta'ala ne yagituteerawo. Nikinasoze okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa asuukulumya ekintu ku kintu ekindi, eitha kiyinza okuba kifo yakisuukulumya ku bifo ebindi nga bw'obona Makka bwe yagisuukulumya ku bifo ebindi mu duniya monamona. Luyinza okuba lunaku yalusuukulumya ku lunaku olundi nga bw'obona olunaku lwa Juma oba olunaku lwa Idi. Yasuukulumya omuntu ku muntu owundi nga bwe yasuukulumya bannabbi ku bantu abakoze eki, abasigaire. Eyo n'enkola ya Allah subhanahu wa ta'ala mu bitonde bye. N'olwekyo abasiraamu buli ampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala atwenda ino, naddala ife abantu b'omulembe guno ogwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kituka kataku okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa tumugulumiza ino, ate tumwenda ino, ate tumwebaza ino. Wairenga n'abaatusookawo ku mirembe egyasigala egy'abannabbi abandi n'ababaka abandi n'ekirala n'ekyo, aye Allah subhanahu wa ta'ala ife yatuwa ebirungi bingi, oba oli awo byataaga abandi abaatukola ki, abaatusookawo. Kitumala bumale okuba nga tukola kitono, Allah subhanahu wa ta'ala yatusasula kiki kinene. Allah subhanahu wa ta'ala atutoola mu biseera yatuyiza mu biseera, atutoola mu nnaku yatuyiza mu nnaku, atutoola mu mbeera yatuyiza mu mbeera. Ngayo bw'olingirira embeera yakutoyiremu akuyiza mu mbeera eyindi, walowooza oti oba yandizizaamu n'ensinga yenabairemu, oba era yenavuiremu n'ensinga yendimu, ojja okubibazaabaza nga kumpi buli n'embeera erina kyeyenda okusinga ku mbeera ki eyindi. Abasiraamu ab'ebitiibwa, nti buli ali kumpuliriza, omwezi guno ogwa Muharram, naddala ewiiki eno yetulimu, okuviira ddala ku lunaku olwabaire olwokuna paka olunaku olwokuna oluli kwida, diidwiremu ibaada enungi eino ey'okusiiba. Ndikwiramu okuva olunaku olwokuna olwabise paka olunaku olwokuna olulikola ki, oluli kwida, Allah bw'atutuusaayo, diidwiremu ibadaati ed'endawulo ng'enaku edisigaire bwe diri mu ibadaati edaki ed'endawulo. Aye ate ewiiki eno erimu ibaada ey'okusiiba nga kunjiku. Tukiidi bulungi nti mu mwezi guno mulimu olunaku olwa Ashura n'olunaku olw'enkyo olw'omukaaga, olunaku olw'ekumi mu mwezi guno. Olunaku luno nabbi sallallahu alayhi wa sallama
lamma qadima almadinata wajada alyahuda yasumunahu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'amala okusenguka okuva e Makka okwira e Madina, yayagaana abayudaaya mu Madina nga basiiba olunaku luno olw'ekumi mu mwezi ogwa Muharram. Owekitiibwa bw'ababuuza lwaki balusiiba, bamwinonola nti olunaku olwo balusiiba olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yagera kyeyagera ekyafaayo kyetusoma mu Qur'ani ne mu ahadithi, ng'olunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala yaluwonekezaako owekitiibwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam mu bubi obw'ekitonde ekibi ekyali kyetebwa oba ekyetebwa Firawunu alayhi laana. Kati owekitiibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabanga atulaga, yalaga ne bala abaali nga basiiba olunaku olwo nti ye Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'abagoberezi be n'abali okumpi eino ni Nabbi Musa alayhi salatu wassalam okusinga abaki abayudaaya. Era yakoba basahaba okuba nga balukola ki, balusiiba olunaku olwo. Lwabanga olunaku luno waire nga tulili wajibu kulusiiba, nga kirungi ino okuba nga tulusiiba nga tugoberera enkola ey'omubaka Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kuba yalusiiba ne basahaba balusiiba. Era mu kwenda okwawukana ku Bayudaaya yabanga ategeeza abantu nti singa Allah subhanahu wa ta'ala andekawo paka omwaka ogukola ki, ogwidda, la asumanna tase wala ashir, ndakwongeraku nsiiba enaku imeka ibiri, nsiiba olw'omwenda n'olwokumeka n'olw'ikumi, abe nga ayawukana kuki, ku Bayudaaya. Mudimu ku ndogera dikoba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam olunaku luno yali alusiiba ng'akaali nakwidawa Madina. Wabula ekikulu kya byona byona nti olunaku luno oluli ku kyenkyo, olw'enkyo buli musiraamu ali kumpuliriza, Allah gwasobola oba gwaba n'aba asobozeisa okuba nga asiiba olunaku luno, please lukole ki, lusiibe, kuba lunaku lukulu ino okuba nga olusiiba. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam ow'ekitiibwa mu bimu mu bisiibo bye yeesibaku n'okusiiba olunaku luno olwaki, olwa Ashura, okwawukanaku n'ebisiibo ebindi byakolanga ki, byeyasiibanga, kuba yasiiba ebisiibo bingi. Kati twabanga tuteekwa okuba nga tusiiba olunaku luno mu kugoberera ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Enaku denayogeireku olunaku olwabise olwokuna olunaku olwo turfa'u al-a'mal, emirimu egy'ebitonde, emirimu emirungi gisitulwa jajawa waigulu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasiibanga olunaku olwokumeka, olwokuna. Kati lwabaire wakusiiba ate lwabaire mu mwezi guno ogwetebwa ogwaki, ogwa Muharramu, ng'ate ebulayo katono okutuuka ku lunaku olwokumeka, olw'ikumi, lwe tulina okukola ki, lwe tulina okusiiba. Olunaku olwaleero lwakusiiba
era kwoyo aba asoboire. Kusiiba kutya? N'olunaku olwiririra olunaku olw'ekumi olw'enkyo olwetebwa olwa Ashura. Nga n'olunaku Nabbi sallallahu alayhi wasallama lwe yalagaanisa okusiiba singa lumu agaana omwaka okukola ki? Oguyirawo. Kyabanga kitegeeza nti kirungi okusiiba olunaku olubeera olwaleero nga tweteekerateekera okusiiba olunaku olw'okumeka? Olw'ekumi olw'omukaaga oluli ku kyakunkyo. Olunaku oluli kwira kwenkyo olwo lumaniibwa. N'olunaku lwa Ashura lusiibibwa olw'ekyafaayo ekitusomerwa buliido era kye tubeera ose twenda okola ki? Okukoona kwa katono. Olunaku oluli kwirako olw'esande lujja kuba lwa 10 na lutya? Lwa 10 na lulala. Lwona lunaku lusiibibwa ng'era lwona lugoberezebwa ku lunaku luno olwaki? Olwa Ashura. Olunaku olwiraku lwe kuba lwa Mande. Nabbi sallallahu alayhi wasallam olunaku lwe yazaalibwa. Tukiidi bulungi nti olunaku olwo lwona abasiraamu kirungi no tulukole ki? Tulusiibe kuba lwa sunna okuba nga tulusiiba. Ndigeza kukoba enaku dino ewiiki enamba bweriyo okukola ki? Ey'okusiiba. Ate emirimu gisitulwa. Olunaku olw'okubiri lunaaba lunaku lwa 13 n'olunaku olusooka mu ayyamul bid enaku de twete enderu. Enaku edo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatukubiriza okuba nga tudisiiba olunaku olwa 13 buli mu mwezi. Ndikwogera ku myezi gino egy'ekisiraamu. Olunaku olw'okumeka? Olwa 13, olwa 14 n'olwa 15. Kati olw'okubiri n'olunaku olusooka kunaku edo ekitegeeza lwa kusiiba. Olwokusatu n'olunaku olwa 14 ku ayyamul bid kunaku dina 3 edisiibwa buli ki? Buli mwezi. Olunaku olwokuna ate olwo lwakugayita bimeka? 2. Nti turfaul amal emirimu gisitulwa. Kirungi gyajanga egiri kutwalibwa ng'okoze eki? Ng'osiibye. Kati kyabanga kitegeeza nti olunaku olwo lugayisa bimeka? 2. Era osobola okuba nini ede emirundi 2 ng'oli kusiiba olunaku min ayyamil bid ate nga lunaku lwa Khamis lwe tusiiba buli ki? Buli wiiki aba basoboire. N'okukoba nti eno wiiki eno eidwire kusiiba. Era n'asaba omuntu asobola obe ng'ogisiiba ewiiki eno gye tulimu. Ate osabe Allah akusobozese obe ng'osiiba olw'okwetanira empeera enungi eri ki? Erimu. Kati okusiiba kuno okwetebwa okwokusiiba omwezi guno ogwa Muharram kuli mu kwa ngeri dino. Engeri esooka osobola okusiiba omwezi gwa Muharram gwona. Osobola okusiiba omwezi gwaki? Gwa Muharram gwona okuva ku lunaku olwasooka paka olulikola ki? Olulisembayo. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallama okusiiba kuno yakwesibaku nkwogereko kwa Ashura. Ate yakoba nti okusiiba okusinga kuba kulungi siyamu shaharullahi al-Muharram. N'okusiiba omwezi gwa Allah gwetebwa ki? Muharram. Ekitegeeza omuntu aba asobola okusiiba, asobola okusiiba gwona. Wabula awo ndikwenda kutangazaamu ng'otwala ku ibada de tukola dino eda buliido otangizaamu ibada ya ndawulo yindi okutali kukola ki? Kusiiba. Ndikwiramu
ngotole ku ibada ey'okusiiba omwezi gwa Muharram, otangizaamu ibada yindi ngotole ku ibada tetulinado eda buli lunaku tetukola mu biseera byonna byonna n'ojingizaawo nga yandawulo erimu ng'ey'endawulo yakukola ki? Yakusiiba. Kirungi n'okugoberera sunna da Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Tikukola ki? Tikuja ketuzuulazuulawo nga bwe tukola ki? Bwe tubona. Kati omuntu asobola ogusiiba. Ate obwire obukasinga oba eswala ekasinga okuba ennungi ng'otwere ku eswala dino edaawandiikibwa n'eswala ey'obwire. Eswala yaki? Ey'obwire ng'otwere ku eswala dino eyitaano edaakola ki? Edaalaalikibwa. So kirungi ino tube nga tusiiba okusiiba kuno ate tusaale kuki? Obwire. Tusabe Allah atuwa okusaala obwire. At least niwo oba nga olemereirwa okwemerera obwire osaale ku witiri ng'omaze eki? Salatul Isha. Bw'oba nga onafuire ino osaale ku witiri ng'omaze eki? Salatul Isha. Ensiiba eyindi osobola okusiiba olunaku lwe tuli kunjiramu olw'enkyo olwa Ashura. Wasiiba nino n'olwokutaano. Waba ng'osiibye ennaku imeka? Ibiri. Olwokutaano n'olubairewo n'olwa Ashura walusiiba olw'enkyo. Kiba kirungi. Bw'oba tekisobwire oba nga tosiibye otyo osobola okusiiba olw'enkyo olw'eikumi olwa Ashura. Wasiibira ku n'olw'eikumi n'olutya? N'olulala. Okwawukana ku Bayudaaya. Oba okusiiba wasiiba olw'okutaano olwaleero wayongerako olw'enkyo olwa Ashura wamala wayongera ku kabiri olujja okukola ki? Okuyiraku. Okusiiba kulungi kwona. Nota kiri kutegeerekeka. Bw'oba nga tosoboire otyo waba ng'osiiba olunaku lwa Ashura lwonka. Waba ng'osiiba olunaku lwaki? Lwa Ashura lwonka. Osobola okusiiba olwo lwonka singa oba tosoboire kukola bino byetukoze eki? Byetukobye. Mu kufunzafunza obwire Abasiraamu tuyidi bulungi kisa ya Musa. Tugisoma mu bitabo, tugiwulira mu khutaba ed'endawulo ne mu misomo egy'endawulo. Kisa mpanvu wabula mu bumpimpi nti Firawunu alayhi laana mu budeemu bwe Allah subhanahu wa ta'ala amusindikira omubaka Musa alayhi salatu wassalam abenga aikiriza omubaka ono ebigambo byayite nabyo okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala afuna okwesiima kunsi ni kuki? Ni ku nkomerero. Bambi Allah subhanahu wa ta'ala ekyengere ekyo teyakimuwa yaba nga teyayikirizaani Musa alayhi salam yagezaako okwogera ebigambo ebikyamu yeeyeta ebigambo ebizitaine ebitasoboka muntu alina amagezi kubitoola mu kanwa yatuuka okweyeta nti ni Katonda owaki? Owa waigulu. Ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusindikira omubaka we Musa alayhi salam nigabaayo ekigezo ekyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala kiyagezesa nakyo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ekyokuba nti agiire ali kulaga obumu bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu maiso ga Firawunu kyeyataayendanga kuwulira. Firawunu n'alemeraku n'abantu be. Ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala n'asalawo okuzikiriza
Firawunu n'abantu be naawo ya Musa alayhi salatu wassalam ni banu Israil ni baba nga balagirwa okuyirayo ku butaka bwabwe bava mu bibonerezo bino bye baali balimu. Ekyafaayo kinene aye nga ekikulu ekiri mu byona byona nti Allah subhanahu wa ta'ala yawulya Musa alayhi salatu wassalam n'abagoberezi be ku bubi bwa Firawuni, yazikiriza Firawuni n'abagoberezi be, era Firawuni yaba nga alaadana mu kiseera ekyokufa ng'ali kulaga nga yikiriza abo be bayikiriza oba oyo gwe bayikiriza ba banu Israil, Allah n'atayikiriza buyikiriza bwe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yatuwamu ekirungi kino eky'olunaku luno gwetwolekeire tujja okola ki? Okusiiba Allah baana abasobozeisa. Ekikulu ino mu byona byona. Ekyokubiri, olunaku luno neze era ndwogere nti eriyo banaife ng'abantu abo befaananya ng'abali mu diini y'Obusiraamu ng'aye tibagirimu, nga ni taifa oba gurupu y'abantu abeetebwa Arrawafid oba Arrafid abashiya betuyidde eriine ery'Obushiya, nti olunaku luno kabiri bo balutwalamu mu mbeera ey'endawulo, era olunaku luno ye balirwana kwino ng'enaku yaabwe yakuba nti olunaku luno nolwayitirwamu sahaba ow'ekitiibwa ayetebwa Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma wa an jami'i sahaba. Allah musiime, asiime ni Ali, asiime ni basahaba bona bona. Era bo banakuwala ino mu lunaku luno baatuuka ku idaala ery'okuba ng'abandi bayiwani ku musaayi okwekubakuba ebiso nga balaga obunakuwavu bwabwe mu lunaku luno. Ekituufu kiri nti Husaini radiyallahu anhu kutila madhuluman, yayitibwa mu bulyazaamaanyi, era tusiima kikolwa kya muntu okuba kyali kikolwa kiki kibi. Sahaba wa kitiibwa ate ali mu ba ahlul bait, mu bantu b'ennumba yani ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama, kuba yazaalibwa ni Ali awala ni muwala wa nabbi ayetebwa Fatima radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah basiime bona bona. Kati ekyona kyafaayo kiwanvu bana, kuba n'obwire bugiire tusobola akola ki kukiinonola. Ekyo twenzeemu nti otageza kubona kikolwa kye bashiya kye bakola lunaku lwa leero n'okitwala nga kiki nga kikulu oba kya mu ndikiriza yaffe ey'obuki ey'Obusiraamu. Kiri wala ino mu mbeera ye bakolamu ebikolwa byabwe okuba nga biikirizibwa ku sayidi ey'Obusiraamu okuba nga bikola ki nga bikolebwa. Kati ate olunaku luno eriyo kabiri abandi abalusanukiramu eno baatuuka okuba nga bakola emikolo egy'endawulo mu bifo eby'endawulo mu masamu gaabwe, ebyambalo eby'endawulo, okulya okw'endawulo, okunywa okw'endawulo, okwawukana n'embeera yebabangaku nga bonaabona olunaku lwa Idi bwe twawukana kuneena ku ki edindi. Ekyo nati kituufu. Ekikulu ekirimu kukola ki kukola ki basiraamu kusiiba nga bwe twayogeire. Ezakabiri kyandawulo kiri omwo ekitali kyakola ki kyakusiiba.
kati ngaba ahlu sunna wal jamaa ife tuteekwa okuba nga tukola ebyo omubaka sallallahu alaihi wasallam byakola oba byatukoba okukola, twayawukana ku ebyo ebitali biki birungi byakukola. So mbakubiriza nga amaliriza ebigambo byange okuba nga twetanira ino ekiseera kye tulimu, naddala olunaku olw'enkyo tubakubiriza okulukola ki, okulusiiba n'okukola ibadaati de tukolamu naku edisigaire ng'okusoma Qur'ani, okuleeta adhikaari ed'endawulo, okutendereza ino Allah subhanahu wa ta'ala mu ntendereza ey'enungi ey'omu mateeka g'obusiraamu, okuba nga tubitiriza ino okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, okusalira ku ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallama, naddala mu lunaku luno lwe tulimu okubitiriza ino okumusaliraku, n'okuba nga tukola emirimu gye tukolamu naku edikoze eki egisigaire mingi, twaba nga tubakubiriza okuba nga tukola tutyo, nga tunoonyamu kitya kirala kusiimibwa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo n'ekikulu kye twenza okuba nga twogeraku olunaku olwaleero, twabeebaza okuba nga mubaire bagumiikiriza mu musomo gwaife guno gwe tubairemu. Twasaba Allah buli omu amusasulemu ekisinga kuba kirungi. Wa barakallahu fikum wa jazakum khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.